дуруд бинандагони гиромӣ, тамрин дар фазои кушод, боду ҳавои тоза барои ҳар як варзишгар муфид ва гуворост. ин гуна табиати афсункорро мо дар ноҳияи Варзоб дида метавонем. аз ин рӯ барномаи кишвари варзишии ман аз ин ноҳия таҳия мегардад. ноҳияи Варзоб ноҳияи сайёҳӣ буда, аз ҳар як гӯшаи ҷаҳон сайёҳон ба инҷо барои тамошо меоянд. дар ноҳия варзиш дар ҳоли инкишоф аст. мутаваҷҷеҳ бошед. ноҳияи Варзоб дар шимоли ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст. замони ташкилёбии он ба соли 1934 рост меояд ва дар баландии 1029 то 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. ноҳияи Варзоб бо ноҳияҳои Айнӣ, Ҳисор, Рӯдакӣ, Ваҳдат ва Душанбе ҳаммарз буда ноҳияи сайёҳӣ ба ҳисоб меравад. аҳолии он беш аз 82200 нафарро ташкил дода, 25 километр шимолтар аз шаҳри Душанбе ҷойгир аст. дарёи Варзоб бо дарозии 71 километр дар ҳудуди ноҳия ҷорист ва аз шохобдарёчаҳои Сиёма, Такоб, Зиддӣ ва Лучоб сарчашма мегирад. дар ноҳияи Варзоб ба варзиш таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунанд. дар ҳудуди ноҳия 2 варзишгоҳ, 48 майдончаи варзишӣ, 18 толори варзишӣ фаъолият мекунанд, ки дар онҳо 8 мураббӣ ба 350 нафар дӯстдорони варзиш нозикиҳои гуногуни варзишро меомӯзанд. соли 2020 варзишгарони ноҳия дар мусобиқаҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ фаъолона ширкат варзида ба гирифтани 147 медал ноил гардиданд, ки аз ин шумора 46 медали тилло, 57 медали нуқра ва 44 медали биринҷӣ ба шумор меравад. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди ноҳияи Варзоб 33 майдончаи варзишӣ ва 16 толори варзишӣ тарҳрезӣ гардидааст ва бояд сохта мавриди истифода дода шавад. дар давоми соли 2020 дар ноҳия дар самти варзиш зиёда аз 287 чорабиниҳои варзишӣ аз қабили мусобиқаҳо, чорабиниҳои оммавӣ, фестивалҳо, озмунҳо, дави миллӣ, дави наврӯзӣ ва машқҳои пагоризӣ бо фарогирии зиёда аз 28180 нафар баргузор гардид. дар ноҳияи Варзоб имрӯз таваҷҷӯҳи наврасону ҷавонон ба варзиш бениҳоят дар сатҳи баланд қарор дорад. имрӯз тамоми наврасону ҷавонон ба варзиш машғуланд. ҳар шанбе наврасону ҷавонон сокинони ноҳия ба машқҳои пагоҳирӯзӣ рафта иштирок мекунанд, машқи бадан мекунанд барои тарбияти солим. ини замон дар ноҳияи Варзоб намудҳои гӯштини миллӣ, гӯштини зудо, аз ҳама бештар гӯштини зудо рушд карда. мо давраҳои пеш фақати солҳои гузашта аз як намуди каратедо фақат медал ба даст меовардем. имрӯзҳо аз тамоми намудҳо мо аллакай медал мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ медал ба даст овардем. ман боварӣ комил дорам дар оянда аз байни ҳамин ҷавонон наврасон ки ба варзиш машғуланд, дар оянда дар мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ иштирок мекунанд ва парчамбардори оврӯи ноҳия ва ватани азизамон мегарданд. варзиш ҳамчун зеботарин шуғли инсон таърихи кӯҳан дошта, воситаи муҳими беҳдошти саломатӣ ва таблиғи тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб меравад. ин гуфтаҳоро сокинону ҷавонони ноҳияи Варзоб дарк намуда ба тамринҳои пагоҳирӯзӣ шуғл меварзанд. аз сабаби набудани боғҳои фарҳангӣ дар ҳудуди ноҳия, машқҳои пагоҳирӯзӣ дар майдонҳои варзишӣ гузаронида мешавад. дар деҳаи чорбоғи ноҳияи мазкур таъдоди зиёди наврасону ҷавонон ба машқҳои пагоҳирӯзӣ ҷалб гардида, дар миёни машқварзон шумораи ками бонувон низ ба назар расид. мавриди зикр аст ки ҳар саҳар ба тамринҳои пагоҳирӯзӣ шуғл варзидан боиси солимии ҳар шахс дар давоми рӯз мегардад. сокинони деҳаи мазкур ба ноҳияи Варзоб инро дарк намуда ба мо чунин ибрози ақида карданд. ما هر روز شنبه آمده در همین میدان زیبا مشق و تمرین میگذرونیم. برای سلامتی خیلی فایده داره. من در تالار ورزشی خیام مشق و تمرین کرده هر روزهای شنبه بر همین میدان زیبا و با شکوه آمده مشق و تمرین کرده با سین و سالان خود توصیه میدهم که هر روزهای شنبه آمده مشق و تمرین کنم. هفته مشق پگاهی‌روزی خود را در این میدان مکتب ورزشی ناحیه Варзоб деҳаи Чорбоғ давом медиҳем. ҳар саҳар машқҳои пагоҳирӯзӣ дар
бар саломатии ҳар як инсон хеле фоидаи калони худро мерасонад. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Чорбоғи ноҳияи Варзоб толори варзишии навбунёди Сомон мавриди истифода дода шуд, ки теъдоди зиёди наврасону ҷавононро ба тамринҳои гуногуни риштаи варзиш ҷалб кард. иншооти мазкур аз ду ошёна иборат буда, дар ошёнаи якуми бино толори обу тоби бадан ҷой дорад. ин толор бо таҷҳизотҳои муосири варзишӣ таъмин буда, ҳамарӯза хоҳишмандону варзишгарон фориғ аз кор ба ин ҷо омада ба тамрини бадан машғул мешаванд. лек дар ҷараёни сабти барномаи мо ба тамринҳои варзишгарони ин ҷо рост наомад. дар ошёнаи дуюми толори варзишии Сомон наврасону ҷавонон ба намуди варзиши гӯштини ҷудо ҷалб гардиданд. шумораи ҷавононе ки дар ин толори барҳаво тамрин мекунанд зиёда аз 50 нафарро ташкил медиҳад, ки онҳо ҳамарӯза дар ду баст ба тамрин фаро гирифта мешаванд. дар ин ноҳия чунин толорҳо набуд ва мо хурсанд ҳастем, ки ин хел толорҳои варзишӣ ба мо наврасон воз шудааст. дастовардое дорем, ки дар мусобиқаи ноҳиявӣ иштирок карда сазовори ҷои якум, дуюм, сеюм ба 5 феврали инамин соли ҷорӣ дар толори варзишии манеж мусобиқаи ҷумҳуриявӣ гузашта ҷоми Имрон буд. мо дар унҷа 6 нафар сафарбар кардем. 1 нафар сазовори ҷои сеюм гардид. дар вазни 21 килограмм Турсунзода Сомон мебошад. бо шогирдон нақс тайёрӣ дида истодаем. дар мусобиқаҳои ноҳиявӣ ҷумҳуриявӣ иштирок менамоем. мехоҳем, ки сазовори ҷойҳои намоёнро гирем. Сомон Турсунзодаи 8 сола аз рӯзи таъсисёбӣ ин толор ба ин ҷо омада аз рӯи намуди гӯштини ҷудо тамрин мекунад. ӯ ҳар рӯз пас аз дарс роҳи толорро пеш мегирад. натиҷаи тамринҳои пайдарпай Сомонро дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ, ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, ба гирифтани медали биринҷии мусобиқа ноил кард. پشمه معظم ملت محترم امام علی رحمان ابراز می‌دارم که برای ما نارسان جانان کند شرایط‌ها رو فراهم آورده. من می‌خواهم که در مسابقه‌های بین‌المللی شروع در پرچم‌برداری ملت کردم. بیروز اوجازاده در همین ناحیه ورزاب است. من می‌خواهم رنگی اول پرچم‌برداری ملت کردم. толори мазкур бо ҳаммоми замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, ки варзишгарон пас аз машғулиятҳои варзишӣ аз он истифода мекунанд. ифтитоҳи чунин клуби варзишӣ боз ҳам имкон медиҳад сафи дӯстдорони намудҳои гуногуни варзиш дар ноҳияи Варзоб бештар гардад. бо боварӣ гуфта метавонем, ки миёни онҳо варзишгарони шинохтаву далер ба камол хоҳанд расид. мегузарем ба дигар иншооти варзишии ноҳияи Варзоб, ки дар ҷамоати деҳоти Лучоб ҷойгир аст. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 55 ҷамоати деҳоти Лучоби ноҳияи Варзоб толори махсуси намуди волейбол фаъолият мекунад, ки бештар вақт духтарон дар он ба тамринҳо фаро гирифта мешаванд. намуди варзиши волейбол чун дигар намудҳои варзиш аз қабили футбол гӯштин дар кишвар дар ҳоли рушд буда, боиси хушҳолист, ки таваҷҷӯҳи бонувон ба намуди варзиши волейбол дар ҳоли инкишоф аст. аввалан ман миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки пайваста мо занону духтаронро дастгирӣ намуда ба толорҳои варзишӣ машғул намудаанд ва асосан мо дар муассисаи мо бисёре аз мусобиқаҳо шуда гузашт байни муассисаҳо, ки мо дар ин мусобиқаҳо ҷои аввалро ишғол кардем. дар Тоҷикистон аввалин тимҳои волейбол ҳанӯз соли 1926 ташкил ёфта, баъди соҳиби истиқлоли кишвар шароитҳои муосир барои ин намуди варзиш бештар муҳайё гардид. лек боиси зикр аст, ки волейболбозони тоҷик то ҳол дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат наварзидаанд. волейболбозони толори номбурда танҳо дар мусобиқаи ноҳиявӣ ва шаҳрӣ ширкат варзида ба гирифтани зинҳои ифтихорӣ ноил мегарданд. мо ҳар рӯз баъд аз дарс омада дар ин толори мактабамон ба бозии волейбол машғул мешавем. бозии волейбол ин бозии писандидаи ҳамаи мактаббачагон ба ҳисоб рафта. мо мехоҳем, ки ин
این نوع ورزش در تاجیکستان خیلی رشد نماید تا که ما توانیم که در مسابقه‌های زیاد اشتراک نموده پرچمبردار جمهوری تاجیکستان باشیم و ما هر روز کوشش میکنیم که به بازی والیبال مشغول شده هنر و مهارت خود را سایقل دهیم. در نمود ورزشی والیبال ما دو دسته تشکیل کردیم که یکی بانو و دیگری پسران میباشد که در طی 2 سال شد ما در مسابقه بین مکتبی الکی 3 بار دستاورددار جای یکم مکافات با مدال ها و چی نویل گردیم. ما در آینده کوشش میکنیم که شخصا گروه دختران رو به مسابقه نهائیوی برآورده در سطح جمهوری مهارت خودمون رو نشان دهیم و پسران هم باشد حرکت میکنیم که در آینده در مسابقه بین نهائیوی در جمهوری فعالیت کرده سزاوار جایهای معین گردند. شوق دختران به حد خوب و نظر داشته شده است. آنها حرکت میکنند که همه وقت در مسابقه مکتبی در مسابقه نهائیوی باید اشتراک کنند. حرکتشون خوب است، مهارت خوب دارند. ممکن است از اینها تلاش کردن در مسابقه بین جمهوری یا نهائیوی در امید داریم که از اینها ورزشکاران خوب میبرند، خصوصا اربانوان. سپیتامن یکی از قهرمانان خلق تاجیک بوده به خاطر پاس داشتن نامش در کشور کارهای زیاد انجام داده شدند. نام تالار ورزشی سپیتامن نیز از اینجا سرچشمه میگیرد. دوام 2 سال می شود که تالار ورزشی نام برده در حدود ناحیه ورزاب فعالیت میکند. انشاءات ورزشی از 2 آشیانه عبارت بوده با شرایط زمانی معاصر بنیاد گردیده است و راهبری آن را خال محمد تقای مرادov به عهده دارد. در آشیانه اولی تالار مذکور ورزشکاران به نمودی ورزشی آب و تابی بدن و بوکس جلب گردیده از نمودهای گوناگون این ورزش مشق ورزی میکنند و گفته مسئولین تا امروز در ناحیه ورزاب چنین تالاری زمانوی وجود نداشت و با بنیاد گردیدن این تالار نورسان و جوانان ناحیه به نمودهای گوناگون ورزش رو آوردند. در آشیانه دوم تالار نام برده نمودهای گشتنی جودو، سامبو و گشتنی ملی به ورزشکاران و نورسان آموزانیده می شود. همه روزه ورزشکاران به مشقات جلب گردیده زیر راهبری مربیان کاردان نازک‌های این نمودی ورزش را می‌آموزند. در آشیانه دوم تالار نام برده نمودهای گشتنی جودو، سامبو و گشتنی ملی به ورزشکاران و نورسان آموزانیده می شود. در جریان ثبت برنامه ما همه نورسان و جوانان با خرسندی و تمرین‌ها مشغول بودند. ورزشکاران اهلانه در نزد خویش مقصد گذاشتند تا در مسابقه‌های بین المللی شرکت ورزیده کشوری عزیزمان را معرفی کنند. طول 2 سال میشود که در این تالار ورزشی سپیتامن آید به گشتن جودو تمرین میکنم. استاد من قربانو جمشید میباشد. من مینداری خویش را به پیشوای معظم ملت میرسانم که به من بچهای ورزاب این خیلی زل توفه کرده است و ما وعده میدیم که در آینده پرچم ملتمون را بلند برداریم. در میان 80 نفری که در تالار در 2 بست فراگیری مشغولیت‌های دائمی میباشند، یک دختر نیز یک جایه با آنها تمرین میکند. نام دختری جسور و دلیر ریحانه است. او از پسران دیده در این تالار به دستاوردهای بیشتر نائل گردیده است. محض مهر و محبت رشته جودو بود که ریحانه را به این تالار آورد و او پیوسته از مربیان نازکی‌های رشته جودو را می‌آموزد و در رفت تمرین‌ها با پسران دست به گریبان می‌شود. به نزدیکی مفصوف در مسابقه جمهوری میان نورسان از نمودی گشتنی جودو در وزن 30 کیلو شرکت ورزیده سزاوار زینه اول میانی بانوان گردید. من طول 2 سال می شود که در تالار ورزشی سپیتامن مشق میکنم. من در مسابقه جمهوری جای یکم را گرفتم. در آنجا من با 2 رقیبم گشتین گرفتم. آنها را با آسانی مغلوب کردم. در آینده می خواهم که به ورزشکار دختران مصلحت دهم که آنها آمده مشق کنند در تالارها و رفته نه بلکه در تاجیکستان بلکه در دیگر دولت‌ها رفته تاجیکستان را معرفی نمایند و پرچم تاجیکستان را بلند بردارند. فوتبال چون یکی از نمودهای عمومی‌ترین ورزش بزرگترین پدیده ورزشی اعتراف شده در نبود خود از همان نمود معمول و دوست داشته ترین عمه‌های وسیع بوده مکانیزمی مهم برای انکشاف جسمانی و معنوی و تربیت شخص علل خصوص در بین نورسان و جوانان و اینچنین جلب اهالی به تربیت جسمانی به شمار می رود. در ناحیه ورزاب به فوتبال توجهی بیشتر ظاهر می کنند. هرچند ناحیه تا حال دسته کسبی فوتبال ندارد، لیگ نورسان ناحیه بیشتری وقت خویش را به بازی فوتبال سپری می کنند. اینچنین در میدانچه‌های حدودی ناحیه نمادهای گوناگون مسابقه ها دایر کرده می شود که نورسان و جوانان ناحیه در آنها شرکت ورزیده هر بیگاه در این میدان میانی همدیگر بازی می کنند.
ما هر بگاه با همراه دوستانمون به این میدان آمده به بازی فوتبال مشغول میشویم و این روزها بازی فوتبال یکی از بازی‌های خیلی مشهور شده در تمام جهان مشهور میباشد و ما میخواهیم که در آینده با دسته منتخب کشور را خط یافته در بازی‌های آینده پرچم دولت خود را بلند برداریم. карате до яке аз риштаҳои варзиши олимпӣ буда дар тоҷикистон рӯз то рӯз дар ҳоли инкишоф аст. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 28 ба номи Заранг Сулаймонови деҳаи Харангони ноҳияи Варзоб толори махсуси руши Шотокан карате до скифи ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад. наврасону ҷавонони ин ноҳия ба ин намуди варзиш таваҷҷӯҳи хоса доранд ва ҳар рӯз дар ду баст ба тамринҳо машғул мешаванд. Анижат Давлатзода давоми 7 сол аст дар ин риштаи варзиш шуғул варзида ба ҳайси мураббӣ ба наврасон нозикҳои ин намуди варзишро меомӯзад. ӯ ки ҳоло хонандаи мактаб аст, мехоҳад пас аз хатми мактаби миёна ба донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи Саид Муъмин Раҳимов дохил шуда ба рушду нумӯи ин намуди варзиш дар кишвар саҳмгузор бошад. мо ҷавонон суханони пешвои муаззами миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро сармашқи худ дониста наврасонро ба рӯҳияи худшиносию ватандӯстӣ тарбия намуда кӯшиш менамоем ки обрӯи нуфузи кишвари азизамонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардошта парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро парафшон гардонем. дар толори номбурда теъдоди зиёди 115 нафар варзишгарон ба тамринҳо фаро гирифта шуданд. чуноне ки гуфтем, дар басти аввал наврасон аз рӯи намуди варзиши Шотокан карате до скиф ба машқҳо ҷалб мегарданд. дар басти дуюми машқҳо ҷавонон ки ҳайати мукаммал ташкил медиҳанд машқварзӣ мекунанд. ҳарчанд толор на он қадар замонавӣ бошад ҳам, лек варзишгарони толор аз таҳти дил ба ин намуди варзиш машғул шуда ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. яке аз чунин номдорони толори мазкур Бузургмеҳр Мирзозода маҳсуб мешавад, ки давоми 10 сол аз рӯи намуди варзиши Шотокан карате до скиф машқварзӣ мекунад. касби Шотокан каратедо касби интихобкардаи мо мебошад ва мо бо ҳамроҳии шогирдон тамрин дида барои бардоштани парчами миллат саъю кӯшиши худро анҷом мерасонем. ба дигарон гуфтанӣ ҳастам, ки вақти худро дар холигӣ истифода набаранд, омада ба варзиш машғул шаванд, чунки варзиш гарави саломатӣ мебошад. ҳоло варзишгарони толори мазкур ба мусобиқаҳои дар пеш истода, ки дар кишвари Қазоқистон, Индонезия ва Русия барпо мегардад, омодагӣ дида истоданд. онҳоро ба ин мусобиқа мураббии варзидаи ин намуди варзиш Маҳмадулло Мирзоев омода карда истодааст. хушбахтона имрӯз аз намуди Шотокан каратедо дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 1167 нафар варзишгар тамрину фаъолият доранд. дар рушди пешрафти варзиши мамлакат тавонем имрӯз чеҳраҳои нав аз ин варзишгарон омода созем. тоҷикистон сарзамини кӯҳзор аст ва аз чор як ҳиссаи ин кӯҳҳоро мо дар ноҳияи Варзоб дида метавонем. аз миёни ин кӯҳҳои сарбафалак кашидаи барфпӯш, ки табиати зебоеро барои сайру сайёҳат ва намудҳои гуногуни варзиши зимистона мувофиқ аст, мавзеи дилписанди Сафеддара ҷойгир аст, ки яке аз маконҳои беҳтарини истироҳат ва шуғли намудҳои варзиши зимистона дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. масоҳати умумии маҷмӯаи Сафеддара 80 гектарро ташкил дода, имкони дар як рӯз қабул кардани 1000 нафарро доро мебошад ва дар деҳаи такоби ноҳияи Варзоб мавқеъ дорад. аз шаҳри Душанбе то ин мавзеи зебо 70 километр роҳ аст. ба гуфтаи коршиносон, барфи ин макон барои лижаронӣ сифати беҳтаринро доро аст. дар мавзеи Сафеддара мо теъдоди зиёди хориҷиҳоро низ вохӯрдем, ки бо хушҳолӣ саргарми сайру сайёҳат буданд. варзишгарони ноҳияи Варзоб низ ба ин мавзеъ омада аз рӯи намуди варзиши зимистона тамрин мекунанд.
айни замон дар маҷмӯи варзишии сафедара ду гурӯҳ зиёда аз 24 нафар варзишгарони мо тамрин мекунанд. онҳо дар мусобиқаҳои ҷумҳурӣ иштирок карданд ва сазовори ҷойҳои намоён шуданд, ҷойҳои аввалу дуюму сеюма гирифтагианд. баҳрдин ғоибов чӣ хеле ки ба ҳама шумо маълум аст, ҳафтаи гузашта дар чемпионати осиё байни дар давлати қирғизистон иштирок кард ва барои ба даст овардани холҳои олимпӣ иштирок кард ва холҳои вайро ба даст овард. дар ноҳияи варзоб иншооти варзишӣ зиёд аст ва то ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон боз бунёд гардида мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. наврасону ҷавонони ноҳия бештар ба намуди варзиши гӯштин майл доранд ки нишондод ва дастовардҳои варзишгарон низ аз ҳамин намуди варзиш мебошад. бо умеди боз ҳам рушд кардани варзиш дар кишварамон барномаи навбатиро ба анҷом мерасонем. бо барномаҳои телевизиони варзиш бимонед. хайр.